Shubor nakaslem Jong Nongsan Hima. Ka Samla Alisha Marwein na Nonghalam Southwest Khasa Hills District. Kalayora ay kanam Miss Ranikor Araja Arpusan Arpuhenrio. Haka second Ranikor Constituency Week Araja Arpusan Arpuhenrio balapanya dekat Southern Border Sports Association Nonghalam Southwest Khasa Hills District. Kani-kani kasian ke baar banakaliang ke Southern Border Sports Association kadayo ban pendong yukan katayo lekmen kum shibenta ban kentiu bat penslore ki khna bat ki Samla Jong Ranikor constituency hagji lekai bat ki sab ba pher hakani kasngi penkut Jong ka khatnu dari upla lingkor arja aphenriu la yo ban sami ki khusnam shikinong job hagji lekai ba pher da uba Pius Marwein MLA bat MDC ubadiru president ke Sbsa hak ba ula aimen siam shu ki Samla bat penbenaru ba unang penhe shu ka khusnam shikinong job hagasnam banwan. Miss Ranikor 2026. Let's give it up for her. Second runners-up hakani kajingshim benta jong Miss Ranikor 2026 idei Bashida Hasha. Yes, kita berjam dengan Pai Bashida. Inwan cakap. Inai jing thapti kabajam na kita Bashida Hasha. Siapa wajar tengka? Ia bangrak. Lalu bangkok ia kesong bisa agar ia ganti ke pemerintah. Ya kesong bisa ke belum San Hajar tengka.